Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kedua bars nong wa indo menta kesni ke khat kata di rumpang, kala penong kerensan ya tainya jong barok ki ketong, ki bayakun na North Shillong constituency, hakabala ya wan man saki da ki nong song snong bat ki kena school. Hakate ke jinga tainya baro andriungot ki ketong ki bamikmat na ki steng sign pertai bapher ki laya say ya laki nya ba ki jungkular ki angot ki ketong ka seng NPP ba ka ketong ka seng TMC ki lem poi hakate ke jinga tainya lani ka common platform Dr. Pepiladi PhD degree kong em sem le rai dang mentoi yusum ni puli this is mengaria kani ri mengaria chung tak Ngali PIB kena Ndrius yang bertahu pli hang tempo Ganesh Das Hospital arti yo lakia tu ngakren kami kong ba 4 lah benda pas CT scan ngong le tempo Ganesh Das Hospital ni di ka sarkar di hospital sarkar ba POA kami kong em sar ni kyong dan CT scan habli le private hospital ki charge sana jana brio jana ngom besar Kata kedai ke healthcare hangi apa Shillong City. Semudur mapi ke ek healthcare kebetulan apa ki district headquarter apa ki PHC jong. Bagi kau bi kata healthcare jengi kepala boy ni cikin pendong i berkhoi. Kata di healthcare hangi apa Shillong jong. Ngali kai boy ka kami adin mu plan blok sangut ki kun rapsulai metrik tahu ki kun nokong ngakal kami tagi ki kun lainut kong sai kami school show mangamla show bagau ini kata ni kau om dadai bapi pira high state baka sensha ke BJP pimnam dan kamat kuslai ya bai school jadi kun jompi Education ke jungi haraba ngelasangi kami halia berkawai ngelar i ya ki jaka ki bang try bapi patip tangga kerteng ru ngelai ki school jungi ki long kumno tu barka sarkar atau central government kerana berkat bingi labjang di school barka sah sponsor nama ki school jungi nama ki toilet dalam dia ki toilet ki kena school ki dangong dangla usong ko toilet ya kamu usong ko kamera school kata mereka school ki jungi Sometime in November, by October, in long time since the school benar bukan appointment. Kapai sutong namar bangidan nak sarkar, injil teki berier, kibar nak yang ke parti jungi. Kini kadar, pas lembah, bat kamtam hakini ke kenti ke pemerintah. Ngaku apa dia tu ini? Dia ndai kata, kapai hamsu si susu kelong, bagini jaka kinuna asupan pendam, ke election kini kelawan. Tenang kalian jungi, kum ke kongres parti, ngikulan. Barok, kibakan sipus, kibalai, kibakan tenang api, mariwan, ngen pendap, bahkan long transparency ro, habang ikut, ya kartismen, nampak pun, ya gitu kikom tetap exam. Kata lagi berikut. Nangka, ngipoi siapa ke education, ya kerana education. Babu, kini ngai kai sekolah, kikun jonga, kipas menteri bukti jomfi. Education. Hari itu kapor kebangun suah, nado pengioi ke state, suah pengioi ke state, kantam teriak ke state, nado lihat kapten Edbreu sama, Purno sama, Bibi Ledobat kontak-kontak. Education, apa kejelajah kantam Shillong, kira one of the best education have hangnya apa Shillong tinggi. Kalau ada compare, bagi Roki, jumpai apa dia. One of the best educational hub kedan apa Shillong. Nadi sebarang keluar kuliah hasil lagi kikun juki. Nado na Kerala, na Madras, na West Bengal. Nakwa beli tu ini. Na Bihar na UP, kibadan ki pak belum IES, bani ki IPS, ki kwa bandar lang kikun ni. Nama kecakap kuliah ni wapes tam salah. Mentah, it has gone to the door. Lapoi senan hadu try. Ki pemandang ke Bihar bat ke UP, hakabai day bat ke division. Ngahiyam. Kejik kami syanu ke sarkar, hakum kini kapor, sansnem. Kalau ada itu, sarkar belum tanya ini belah. Kenapa siap?
Ngai hangni kilalen berenga kali ni soka ngan sa si subu ngadal kada nama kali cikli paipa ndek cikli jonga ukan diet na kali 17 nor selo parlo baye kata kali ko susi tame ngakwa bentuk tengkoi hakani soka ke pamenta katnusin u education minister ba lakaben remboi filayasam ba ki head of department jong education filayasam ba ki head of department jong university lali jong college lali jong school baran filayasam ka ai ka isu ka siama kemar banra biang ya kane ka system ka banglado ya ka lahir ya ka ban kentiu biang ya ka jigli baningko atau si minister ulan dan metan nem hakum ya kene kajik temu jong fi bau dong bayar kene sisa tadi ban clear yang ya kasa sisi kata kene ke bang aku bagian sajuba maki nama lembak ini keski kisi iya kajik keren baro parala lada fiong bandar pisah Nyamla, nama ngimdai ka state kabalong excess of revenue. Ngong dan pisah belinda. Dan pisah, mana ngom dan? Sanu tu, doyong bakdakit overloaded haki truck man kami South Park truck numduna sini. Overloaded illegal coal transportation ke bagikan. Boleh jumpai di truck. Boleh jumpai. Paling dia ka pisah lagi tu ki overloaded illegal. Paling ki tap ya ka syak plat gajak soka. Demala wadang amla. Ngidon lo ke polisi panman ni. Baru home minister li pe ya keliru uri bala ke ben boy. Home minister. Usi minister. Kemla on kem TikTok ki puli tu polisi no dia. Tadi keli. Senior dia, bala ke ben boy, dari senior. Jadi bersuatu bala orang train ke kam ke parti jongal sai, kan saja burom dalam collection area pula. Mapide naka UDP, pide ruwe ni tiba, testama. Pihak kami ketrak, beri semula kembali ubah jail indo akapurung taxation minister. Mentak ketrak dia bagaimana saka, kalah saka. Kasar saka, kami saka. Nakai constituency ngan thau ya ka fund ka bakerpang ban kan deal ya ka jingele sports nang tha ngan thau ya ka welfare board ka ban pet na ka banta ji nong yele sports haba ki pam ki mensam ba kim dan kam ban lut na di badru ngan perlong ya ka annual sports na ka banta ki school ki ba pher ki ba don hagani ka constituency knang banla ban kentiu ya ka jingile kai sports hagani ka constituency badru ni sheyui bagi sports person ki shem jinjar bagi shajit ban le shegino ki lumpung en reina ka office ka jong MLA da ka shajit ngan bu ya ka fund ka bakerpang ban ai bailenti ya ki nong ile kai ki badan sap ki jongi nang ta ka dorbar shno ngade ubriu bangai haga jinge shimbentalang haga taga grassroots governance ni don ya ka dorbar snong ka bala seng nong rem haga tinrai jongi ki khon u hinyo tre ka jinge shimbentalang ki kinthai ki samla ki timmen bat kumta terter bat arajar kharsau do bilang kenmau lawanra ya ka village administration bill bat nagaliang jonga ngalale ya ka close wise analysis ban kento kendon pakendon kenang ban pen klan ban pen bha ya kata ka ai ka ban pen be ban pen bha ban pen klan ya ka sinsha shnong ban ladang job ngan bodi ni kani ban ngan pelong ai ban ngan tresh tomru ban pelong ai hagaba ki dor bar shnong ki jongi kin yo ya ka jingbe tingka bat ya ka jinggershan kabapura khnang bakin la ban penjaj ya ki snong ki thau bagi gini ki kena school hamni ki bawle ki bawan man ka sni aga school sinjuk piyogi ya ka wa amkra kade ki jing pos niu ko jonga
bangan pelong ya gawa angkra ka balong navigable ka banyai teng iling nadu na wainam kan suai nuksa hadu haweki kata ka dei ka bala banong naman ngalai kren baru weu parlok ubade noi kai geography ya ka college ubade ru geologist uang yang la bande ya kata nantangan pai syagi samla bat ka jinggerdo kam kani ke jela ke jongi mdei tang baga kerdo kam ladaki yo kamru ka bai bela ka long ka bapo dor tam ki unskilled laborer ki nong tre ki yo tang laispa prapuwe tingka ka sisi kalba asikim ki yo sanspa ha kerala ki yo apdeng nyospa ban siaja tingka sisi ke Center for Monitoring Economy ke ai ya ke jing syam ke joka snem arajar armu agar mulai makandai ko naga sispa inong tre inong bela hagari India borokwe iyo tulop tang hapo arpusan hajar shibna kajing bangdon jong ka internet connection hakimi ki school kajing bangdon jong kilat ya kina ba kin bakin penpro irani pelat banyak kesilpas ke baki kidam ngang yui na kapor sa kapor habang iya serung seneng jong ni ka konstituensi ngili rung si kiring ki babur ki jong ki priwe ngang ong seno kidam ki kun jong ki seno kidam ki men ki para ki ong kidam si Bangalore kidam sa Hyderabad teh haba kidon siya ketu kesetian ki puli na ketela jongi kano kade ke cindo na bon na ki balik puli banga ki bade ki topas ki balik asli ki balik tuition bari babu mencuai hadir makila ada puli hadir makila pendap ki kedam kum ki doktor ki engineer bon na ki lek ban syakri ya ki jelas sabar ki syakri ya ki state sabar ki penkiu ki ai ke development saka song ki sabar nama boleh hasong jongi kamdan kala ki kena ki boleh puli lang batna janmi pinjuri pinya jadi konstituensi ki yang sesurok ki yang sepokilenti ki sekin kimtip ya kai kalawai nyui ya kini ki somla ki bayar bon ki benta kakam ke bahia tam ke yo lesi ki di banong nongnya wara aswigi balik ai delivery katakan kadai kata ke pokiong ke unemployment ke badan ke state ke jongi ke government mana kini ke khot interview na mataki kam ki babon hendrai lada pim itu ya no lada pim dan ka jing ngade banur ndan bayo kam nyoi samla ki jongi kini ke konstituensi ke jongi habang ilek bandrung sekisnong kitau ngakali ki ngong Fitri yang no kiong itri semua Bangalore. Tengok piwan leyung ni kiong ni dan ni nama bangi work from home. Fimra banai ke border outpost ke baklan yang mukro. Nami kita bro tak balas saya tidak no. Ngamar we je. Mapi pasan satu senam pidon bon pai. Ke ibu pilih. Natara unai siapan biet. Unum siapan biet saya dalam baklan martang si second itap ke vote. Si second baklan sokha soman. Si second baklan man sei no mikmat marasan senam man borok satu lagi senam tak ingin apa ni. Kapur lingkor pelada sepenuh. Tuh, kari combination jong kita bersenang dulu. Kadi kau kedongkam. Mana dalam dor bersenang. Nom lafi. Tanah kaya department dan government. Ngerti kan yang ongko bangai ong terus kata. Mana iki kau. Ngerti ong marui. Bagi ong di covid dengan ong covid. Wasui. Hapkeren ni siksa. Nomor nilai bangau emeli ulis setor kapan ya kecil kelih boka house kira bakla ka state pro kowe kipen do tolai ka politics ngapan coba ko moi kiong abang ngakeli ngong ba kali kam tho ni no kali kalau strictly to unknown person ai kali la jong ka kamram bagi si kecil sisa mo ya kita ki bro liga kramong pekecil cuma kalau kalau pihak nak buat central government kiong nyopun riu kalau balapan arti ai polis pakar kendai tengah kali sepuluh sih kerja
Malayo school ti por man ko central government ru bagol no saulak kin ay yang ti baklan covid lenga sungu malayo sungu kumatin yung tangsan pawajar ti katar hapan kali sa siya sa lailak o sa lailak sanpo siya keja ngam tip kadai nam ling jingsha rimile kapor ka sapoi phi dei hum pai ba asu sungai parat ndai phitip tang le koi bili bas mo khrang ho phi kajing kala wa phi liti la sarkar naik politician namar bagi politician ti ko ono kin perkhat tanah ka bentakan next election nagi dong kam prat perkhat statesman ki perkhat bentakan next generation ti dong kam kakti kada yopi kin mau pri basu sarong bagai jingkala mata kandai ke sang jingkala ni hai kiti jompi ni dong kam ini kiri perkhot dor basnung ru kam kenai kon samla jongi kiblan nang start kiblawan kuliah ngai sama ngidon ba kidon highly qualified kidon kikon semua kibla pas yang ke MBA gold medalist top class kidon kikon semua kibla pas yang ke IT ki department of affair selu kita ndek kibabul latung dagi wanda apa on contract basis crores and crores of rupees la perlot ane Beraikin kuat, yang dijongi belum qualified. Beraikin advertise, kamande kata kabang yang contemporary, let's say kabang ilahan extend yang hadir sistem. Sale, tikeni kelanan acu yang kecing dokam 2 jam jogi kun sama. Hado bagi popon kiam, lesung nak kuliah, lesung nak kuliah. Lalu pas bala saya minum yo yang kakam kejam, baik mentah watang kiri berpas lo, kim yo yang kakam kejam. Bagi bayo lo, perlu baik, batangi badan ni, qualification kau ni pas, kejim puli kau panggil polis tom, bat kakam kau yo kami ha. Ketulok kepada, bat kejim semua je kejim puli kalau banyak kon yang kompetitif exam. Nanta MPSC. DSC non substansial gitu. Pertani kan is ya kata unemployment. Education. Kapulek buti, ngai tangi we nuksa. Balai hagani ka job ka bomenta. Ikana ki bakwa balai pulek computer. Kimna balai pulek computer nomor ka fees namata computer ka don lagajong. Bagi bubun lagi, jumlah hasil gini. Tikna kalian ngejungi German, mengingat scam. Ba, ya kini ke computer fees ngidei ban pelat berkadai bendai one single fee for all subjects. Nama tapi education. Berharga education ngimkran tangi ya kuliah buti tang nam tai kena gino ikai. Ki ad hoc schools ban increase ke grant. Ya ki noi kai ke bela retire di banai ke pension niki bat kawai ke bakong sanne badai bat itu ki noi kai kum ki noi kai ngiri ban ong bahama fidi babu lani harba fidi imes mo yo ko school kata ga buram kadai ban kat kum kata kadang kita bakong sanai, harga education kejungi, ngidon ikena kejungi, dibobon ba, dibelanang, dibelastart, dibelawan kot, bat kibai pat kejai bendoyo, nanti kita menang tang puno, bat ai katrini niki, ngidi menang ngayero, ya kawai nak kini kenun sang balang kejungi ke KSU, ke sponsor, ya kena kejungi balik kuliah IAS, nama kedon kejungi Sokia, ya celum seneng, ipa di kecimbut. Bagi orang yang digerai, ingin sponsor yang giveaway, yang kena balik IAS. Nakal yang government lele, dan ni push ke board, ingin lagi sponsor sahut, ni dia sponsor mengi, cipomut, shaneng, kenang bagian lah, man boy yang kita di school, ibu bet, ibu biang, ibu eye training ni ki, bagian push ke tang, bagian don di officers, lagi jong beri nakal. Kajing kelar ke TMC, nak benta ke Meghalaya. Kajing pintikna ya kalaway bapranay. An ay jing arap khat ara jarting ka shisnam, shaman na kilong yeng jong kikina ki bapuli ya ki school sarkar.
Namar kata ka TMC kan ai shilak teli ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta. Hakane ka art nyau trek urempang John ya ka sap jong pi haki artli ki sentil bat krishan ya ka Meghalaya TMC.